kalai zon ho Game of Thrones hi Lenggam Sagi sunga lengte Thusim a hi zi hin a hope a lenin koi chu ipi hiya ipi din muna uma ipi tabang ham ti hi atamin abula hi het ha sa mai thei a hi a hin ka zo chana Thusim chi dungzuya akika aka Hilchetna kan nei jing di a hi Thusim season 1 kichaina lang ipatawin I het thailo a khale comment section na ilunggelo ihin sei the jing a hi khutile anapantaw hite episode kipatna hin Lannister te kiama I movin hi chule amasapena dia Tywin Lannister to hyung kimuto diu hi ama hi Cersei to Tyrion to Jaime Lannister apaw miho pa chu hi Mitho ta khat ahin phat khat la chun Mad King Hand of the King in anapang khata na hi Castle omin alenggam avesuizin hi Lannister te hi mi house te a hi ke hilovin mi powerful ta zong hi we Westeros a hi hoilam lama hizong le mun khana bol thai ta in pangziwin hi ga seidinga achanu Cersei Lannister chu lengpa Robert Zinu a hikine Hitcho hi atapa Jaime chu a het thim sa gut ho insung hi adatnin ahatnin nang hitya ngol hoi ta na chon hi insung minu a hoi sa poi Tywin in chi hi sai na lo hi a hi le Jaime in Ned Stark abulu ze a hi episode masa achu in gel do khawale nabulu ngala le ipidinga hingna lai ham atile Jaime in kati a hinai a hin isipei ho khanin anung langa pat a hin to kha je achu hichidin muna chu ken katha de chu hoi ka sa lo ji a hi atin he Tywin midangin ipianan geldi natupi sa vale atina chapa chu hawin he sakai ba kai khun gam ui cha hon iti agelovam ti kho asapoi atin he Tywin in asay nom chu ipyam tiale Lannister ho hi lions a yuve azi chu ama ho insung sigil tina chu kihahselna zong lions a hi atina bana Tyrion chu Catelyn khuna a hin sepei sang som thum na pingkating Riverrun ga kim velin atile Jaime in Tyrion hichana na lungsit ding hi ka hehi be tia apa chu a hole apan insunga dia thupi mo pen hizong le Lannister khat ahin insung dang khut noya a uma le hichi power inei pau hi thlasam che jing di a hi tin a sei pin he chule ahung thlung ding thlakin hole insung wa dia thupi ta khat ding a hi chi hi nang chunga kingam a hi ipina lo de ham Targaryen so banga iman tha diu ham lole ahung thlung ding kum sang ho azong vai pu diu ham atin a hi nang hitabang phungle insung lena kona nahung pin jingwanga hi tu chana ipina lo hlina umam nangin leng ni bo na ven tup tailo adang I manalam do zo pon hi atin he ji hin Riverrun langa sepei sang som thum kipui akin chu agazui angai ta na he abana hin Cersei to Ned Stark ani ve chana akimuto gil tane he Nenin chi ahin Cersei koma na chate ki puido in lang hoilang ham mun agam thlapena nazam na thei khana gazam do tan aji chu Robert ahong kile ting tuana chate hlan hi ama cha helovin nang to Jaime cha hi ti ka sei do pe te de hitan ama ho cheng hi lengpa chate khat cha hi lo jiun Iron Throne to na di right I ma nei pu ve ati pe ta na he Cersei injong thului ho an podo in nangin na bol khel le hi ta ye Mad King athia chu throne room ma na kyang nan cholu na chu chi a chu throne chu na lo pe jing di hiya Lenggam hi nanga dinga na nakila jing di hiya ahin nangin Robert nanga in Lenggam na pedo atin hi chipha chun Ned Stark injong kahin khusunga bol khil tampi kananei nan ahin chahin bol khil ka kisapoi leng hiya vai pu ding lunglut na I ma ka nei poi ati to gelonin Cersei ko machun hitya hi a I tia pat namuda jing ham tin adongin ahile Cersei Lannister injong muda Lenggam Sagi sunga numei zo sin umpidia anadei bangun kenjong hitichun kanagel zin ahi ama wang kalup khom thlan na masat penin lupna ahongin Lyanna Stark amin panin ahi chinni kho apana chu kahin vet nom lo ahi atina bana Lenggama ikichep ting tidan chu
Game of Thrones ikitep ting le gal ki zo de ham ai lawale ki gal lal zia a hi e atip in he langkhana little finger chun a brothala nume ki zo ho ko ma chun alungyal a sein he masanga Ned Stark upa Brandon Stark to kitepna aneiho nume khat zia ama chu Catelyn Stark hi a hi aneiho la ya pat a hin lungsi jingpe chu hi ama lungyal chu ipiham tiale High Lord soto one on one na thupi ta kidal na ho hin zo thei po na te chia ko na aman a hin ki he do kha chu phiam tiale tactics o gal zo ding itiale ema de dan lam pu do anga ye atin he chia hin numei khanin ipiham na de tia adole little finger in jong imazo se tin adon bunin a he Winterfell langa Theon Greyjoy chun o sha chu a eng bol go in ahin o sha to ki mai to chu gel banga bailo dan he o sha ko ma Lord my Lord tin nei kovin atin hele o sha in napa adama ahina alaya le ipidinga nang Lord kati de ham ama Lord hichula tia a bol eng good light in Maester Luwin ama hi Stark te Maester pa chuna ahung lut chanin Theon chu adal mangin osa ko ma phat sia ke hilaya hi komzo loading a hi e iti ham pha le hung te kit ding na hung su boy kit ding a hi e atile osa en ka ki chapo ye hi chi sanga kho zo ka tu kha hi tai ati pe ne hi Maester panjong ipidinga wal nan khal ham hoilai na chi gun ham tia adole amanun jong lenggam sunga noinung pen southernmost a kachinom a hi aji chu hilai salang north langhin ka nom poi atina bana lubin koma thil amu ho chunga zamdo hlaido kala phadi umlo ho jong asein a hi Luwin in athusei chu aman to payin hichina sei white workers ho chu kum sang masang pi a ki chai ga mo hitai atile osa in a hipui a beipo ve a immunalize a hiuvin tua hi khangdo ga mo hitai ati pe na hi wal langa Jon to Sam chu achung nung pen ading hlonin wal khellam a velhonin a hi kidang ta in Jon chun wal lama honglai sakol khat amu in anoi lang akum su hlonin agavet hlon le Benjen Stark sakol anahi in ahin Benjen wang chu a umkit pon asakol bo se a umin ahi Jon chu alung adongin Lord Mormon koma kapaniaw hoilanga umaham tia dole khat panjong adon but tapon ahi Red Keep langa Robert kisu kha thu ahong hlongin episode masa a gamlenga apot uchuna Hilaya chun vocha gam vocha khanin mel sitain anasu kha ta ji chun lumna a alumtan Ned Stark to hiti chun aki hawlanin ahi chule Hilaya hin Cersei Maester Pycelle Barristan Selmy Renly Baratheon a umun Robert nin ama hozo se hi ruma kon apot diwin nge na anayin Ned bo se to aki hawtan ahi Ned koma lekha khat asut sa in hichu hile Lengpa Robert Thinung ting le Ned Stark Protector of the Realm tinachu gam kai sung veng bit dipa hiding chule Joffrey akikhan litka sia aman ahin vet golding chika a gam kai sung pumpi avet suiding ahi tin asut sa in ahi chia hin Robert nin aloi pa Ned Stark koma golpa nangin kacha te hi phatecha nin kho kha pe in ken la ka bol zo tapon atin ahi Veleu chun Ned in hichi document ho asut pe na hin Joffrey min sun lovin apodinga lom ta atin asun hlan hi Ned dinga imzo se seido pi na dinga phat kilem chang pe ta acha te thum Joffrey Tommen chule Marcella aman ahin acha ta be ahi lo cha ahi wanga chu Robert nin gol phata anei hi ki ja chu Ned Stark hin aloi pa thi ding kon chelima hitabang thunom hilo khat ga sei pi di chu ana thleng tapun hi hiti chun Ned Stark jong Robert ruma pana ahong po do le Lord Varys ama hi Game of Thrones a spider tia jong ki he a hi e a ama hin Cersei Lannister chu aging mo in gamlen pe na lengpa hi banga don kham phil ta a adon sa bezing in a hi tin ango in a hi gin mo thei khop set wang chu a hi ena
Hiji Lannister chapang pa hin gamlena achiu chu chance ala a zu adon be sa jing a hidem na pichu hile Ned Stark in jong Varys koma Robert thutan thla Daenerys dinga assassin sol loading a hitai agatile Varys in jong tun aphat akile tai ama ding chun mi kana sol tai ati pi ta na he o he anai Danny nangin la imacha ki het pha lo Westeros a nang dinga mizo si hiti ki salong gimjingo ipichu hile vest the truck lang anaki tol get taw hite Daenerys le Khal Drogo chu anaki holim thlonin Daenerys chun aloi pa koma 7 kingdoms ti chu Lenggam Sagi Westeros buludingin anatimin ahin Khal Drogo wang chu lengto namuna todi alung lut him pon Daenerys koma chun leng khat chu ama sakol chunga tozi a hi hiji to namun hodat na chun ato ngai poi ati pe na hi Vô Khal nang tabanga hangsan lam kai lung len le ki hoi tho sa lo kuki cha te la azong han lang vo chal to de tol pu hawai me du da lo hop sa la chun ka tiwal zenga aman sin ana chalutin kai thang langa awa le thon lain Daenerys in Jorah Mormont koma kazipa hunangin hilthimo Lenggam Sigi ho bulhu de apoi modan tia seile ama panjong Aegon Targaryen in Lenggam Sagi ho kumza thum masanga anabulhu achu alo dinga lom ta ahizi ehipon abulhu zawla azi khat aume hichu hile mancha hoi ta na neizi ahi Aegon Targaryen sun dragons thumchi ananei ahi chu in Jorah Mormont chun Daenerys chu adalhan munchum khana ale khathot aga kila inahi ama hi Westeros apna anadal do uchu tua hi eki ngaidam ahitai ti aki het to thlonin adei phat le kinung le thei ahitai in haimil khaule ama hi su'a ki veimi hi je a Westeros a kuna anadal do ahi ahung kinung le amel amu khaule thadia thu anekitan thla ahi achunga he tua aman Daenerys sungchang thu het sa ji a he spaya pan pha na hi a khela achunga dan khota mo akichan no ho hi akila do pi tan freedom amutan hi hiti chun gala pana zuzu ho khanin Daenerys koma nangwang khalisi nahin Targaryen di ta nahin chihi kaya kona ke pathil pe hi 18 zu chu adon sa gu lai ta Jorah chun amu phanin aga hlungloi chalen azu pa ko ma chun asina hon sa in donin atita na he juzo pa jong chun ga adon thugut abolin adon lut masangin hichimuna kon chun azam do ata na he ahin Dothraki hon adal phayun agaman tawen na he dan chu hichi wine cellar juzo pa chun Daenerys thana honga hedidan he adon sa gut zula achu poison zawa hedidan he na chutulole kichata azam lo di hiya tun walanga night swords ahung zaw tha ho hin kihahselna sepai pangdi hon training azo tengule kasamani aji ho tabang kuna anei diu phat ahlingtan hichi a Jorah Mormont night swords a lord commander pa he ama hin all gods nahu ovale wal khellang ze mahin weirwood tree a umin hichi thingphung ho a hi golui lai pe ami ho athaga wo changdana tuga ya jong ahusaw kijazina lai hi agiti children of the forest gamang la busahon elwale cheng hon hichi thingphung maya lim kisim hi ama hon anasemu a hi agiti na hi hichi thingphung ho hi hilchen na in nei wale thusim isai ban laiwa akibola le video hong sawal de hi je chun idamu wale thusima role elwale character poimo ho hi video atuma hilchina hinkinei de hi hi chi weirwood tree khu a umin chi a khu kihahselna naganei thayo a hi ahin hi chi teilawa jong hilai night spot cha jong hi chi ding chu akigung nai ati na he Jon Snow jong chu omna pat hong do in azi chu a insung mi hon all gods ata san jon ahile akoma Samuel Tarly aloi pa chuna ama jong akoma hin nain Jon jong chu alunga dongin katte nang insung mi hon get faith of 7 ti chu ta san sigi a hovun nang napathin ho ida na pei manga all gods langa na hongzaw gon ham atin hi
Salmon jong kapatinin khat ve zai ki thopi khapun kon ya het all gods in ei ngai thla pi jong le atin a hi chi ho zo wa hin koi pen chu hoilai department na lut de ham ti phon do na tan a hi lungdon ta khat chu John hi steward na pan sa tawin ranger hilovin steward tina chu mi seba bol mi sasa hiding gal sa na pang di hilo chule ama hin jior mormon seba abolding hi Samuel Tarly hi ranger a thlan lo hi hakilo mo pon azi chu ama ta jong gal sa mi in agi gel de pon hi ji chun meister Aemon seba boldin thlen a hi John chu alung hang thlen ke ranger ka hin steward na ekipan sa in kachunga phula nom je a ei phin nom je uwa atile aloi pa semin a hil themin nang lord commander sasa le ana pandi hi ama ta agona training muna di chance na nei ding ama pan muna dinga training na pi ki go jong hi mai thei thina chu lord commander a dinga training atin he hitia sei pha chun John chun them khat a hin he themin a hing hladom ta na he King's Landing langa Renly Baratheon chun Ned Stark koma lengnu chule acha te ni imat nu angaye ikhut noyuwa ikoyo angaye Lengpan Lenggam pumpi vekola pangdia tichu protector of the realm hicha adinga thlengdo jong la chun Cersei Lannister in thupi in la pi pon te lengpa thinung ting le ati to ke hlonin lengpa thinung ting ke lenga ai ki hlan angaye ati na hi ahin Ned Stark chun athu sei thupi in la pi pon leng din mun changdinga lom chu nang hi thei pon ate Stannis Baratheon zo changdi hi ama hi Robert now ama neita pa hi Robert hin now pa ni anei hin Stannis to Renly a hilonin he Stannis hi alin jo Renly hi aneu zo Renly chun Stannis chu sepei phata a hi mana chu leng phata hiding a hi tina jong a hi di poi Robert jong sepei phata hiya leng phata hi zo be a ong tin a sein a hi Ned chun athu sei ho zo si chu a ki het mo sa in ken tu zan khang ki mahin chapang ho ga thodo ingting ga su ki chale po nge atin a hi ichi ho asu masang hin Ned chun Stannis Baratheon chu lekha thot anain thuta zo si Joffrey Baratheon Robert chapata be a hipun leng din mun changdinga lom chu Stannis hiding a hi tin asun thata na hi lekha thot chu asun ta ami khat koma apin hichi hi koi madang hilowa Stannis khut bo se atlung di a hi ati pe tan a hi Littlefinger chu ahongin gang chala Lannister te to ikika u isip phano angayin Joffrey hi lengpa hi tia ino mo angai tai na chanu sensa chu Joffrey to ki chen sa in lang imazo se tipsa tan agati pe tan khununga Joffrey in boina hin se male einin hi chi thuguh hi iman cha hlonding a hi ati pi le net in einin hoilang ipi einin nan ti ham tia adole Littlefinger in na chang se a anzolenan pu zo lo di hin ipi na hile minan ngai cha te di hi chula atile net in ngai poi na sei zo si chu khat cha bol po nge Lannister hon kachapa athagu no hin I tinama zong le ama ho to ki het thim to na I ma sim pung kating ama ho langa pang him pong e atin hi Littlefinger in zong nadin mun di le nama zong le hilai sung pumpi ti chu King's Landing a hi nang mi hlom cha bo na nei keu hilovin nang langa pangding mi na tam nei poi ati pe na hi hitia Littlefinger in asai pha chun Ned Stark in city what's ho ei ho langa apan diu anangai tun atile Littlefinger in hibanga za theilom ta mi na hin kamchenga imana seido pon ahin city what's ho sumle pa ya gazu nem sa din neingan si kine atin he city what's ho kinchu leng in pi sunga chamna umna dinga duty po ho hiwe lengpa thizo nungte zemtia in pi sunga kina ke bona ahong umale city what's ho chu koilanga pangdiu sumtam pizo holanga hilode ongna sumwang hi thilbol thei ta hi ana wal langa Jon Snow chu Samuel Tarly to wal khallam zema weirwood tree
hi chi thingphung ko ma kihahselna nei din azon hlon ta na hi hi chi thingphung hi wal khel lama hi aloi phabep to akilhon phayun hi chi thingphung ko ma chun kihahselna rale kitepna chu anei hlon ta na hi Game of Thrones Thumakai Hilchetna video azong chun themkhat kana nei tan kitepna aneiho hi gam tum nei lo diu family zong nei lo diu zi nei lo wa ahin ko hlung ke wa hi nights WhatsApp pang diu hi kitepna elale kasam ane zo hlon hin Jon Snow a ui cha chun khut kitan bong khat ahin ki hloin adang hon jong amu pha lu chun ati za thei hle zengun hi tun West Dothraki langa Khal Drogo chun Westeros langa pat order a hilawale thupi hung mi khanin azinu Daenerys thadinga agu chungchang chu a hedo ta na hi masaje ma leng to namuna to nom lo pa leng khat hi ale to na ho a to dat lawa asakola to ngai a hi tipa Khal Drogo chu tu hin alungyal them khat a ki khel ta na hi Daenerys chu mo zia nei se hitalawa alung se ta be a hi ta zi chun order a hilwale thupi hinpi leng robot chu Khal Drogo adin agalmi in a kisu ta na hi tu hin Khal Drogo alungput alunggel a ki khel tan athutan thla a khel tan alaya mei kiti mei kong masanga kitepna nasata nei tan a hi ka chapa dinga he chi Iron Throne chu ka la ding a hi ka khalasar pum pi ka kipuia narrow sea ti chu tuipi ka zot ding ka chapa hi apu anato namun Iron Throne chu ka pi ding a hi tin a phonjal ta na hi apu ti chu Mad King chu he a Daenerys apa chu phat de ta helana King's Landing langa anekile ke no hite Ned Stark chu throne room ma akikautan thupu ho khat seina a chu ama chu King Joffrey in nakau a hi ati pi on a hi chi a he diu chu King Joffrey akiti hin leng robot chu athitai tina he a throne room azot got lai hin little finger to Lord Varys chun Ned koma Renly Baratheon chu Sir Loras Tyrell to mi phabep akipui hlonin leng in pi dalhan azam do hlon tai hoilang hamwa aki hepui tin asei pi hlonin a hi Ned Stark chu ahung thlong tan ahung lu le Iron Throne chun Joffrey anatowin akoma leng nu anatowin a hi chiphana hin Ned Stark in Sir Barristan Selmy chu apido in a hi Robert in Ned Stark protector of the realm hiding Joffrey ki khanlit ka tia lekha a anasut do sa chu a hi e a lekha pe chu Sir Barristan Selmy in courtroom a chun mi pi ho zo si masangin asim phongin a hi chu zo chun Cersei in lekha chu vengi tin athumin a vein hiti chun I malota in lekha chu abot ke tan Net koma chi hi lekha pe mai a hin hi chi a kona ipithu kila thai di ham atidap ve tan a hile Barristan Selmy in chi hi ileng pau thi kon chalema athu sei chei na pen a hi tia seile Cersei chun tun ei ho din leng tha tai ati pe tan he hi chi din mun hin Ned Stark chun mizo si masanga Joffrey hilai muna toding chun right anei poi azi chu leng Robert chapata be a hi poi tin a phong tan he Cersei chun hitya sei chu lungthim phalo tin angwa in na thu sei chu kila le en lang ken Winterfell langa na sol le na nge atin hi aki bol tu now hi an nasa thawena an nasamong monge langkhana powerful aiwang gilauta langkhana mikita ta aiwang mi ama hin pan hu di neilo Cersei in hitya asei wang chun Ned Stark chu athu sein a apang cha khenen guards ading ho koma kinepna nei pumin aven inigeldo adiu chu sin masaje ma chu Ned Stark in Littlefinger sum them khat apia hilaya ding guards ho ama ho langa apan na dinguwa tia tua hela plan jo si kibung butun gamta hitya chu Ned Stark in guards ho chu kinepna nei pumin aven Cersei to Joffrey mandinga thu
thu aga pi le gin cha lo lam ta in leng nu to Joffrey mat mala in Ned Stark ase pei ho zo chu at that gam zo ta ven a hi chika hin little finger in a cham chanewa Ned Stark alol angamin kana sei pe hello ham kana gi na hi lo ham neita san hi in tia atin hi chia hin episode chu akichai tai mabana Ned Stark zil lut diham elwale Winterfell kile dinam Joffrey chula I het su ke yo hin hlo kilo chapang chawei hlo kile thajing tua leng ahung hi kitle ipiti thuo hin tan thla kit dam Renly to Stannis Baratheon hichigala hi ipi roll an la kit hlon deham ipi chu hile let's all meet again in the next video. Ta-da!